ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro ni mu biro bya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Inama rero yavugaga ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, iyurizwa ry'ibiribwa n'ibijyanye na mituweli n'ubwisungane mu kwivuza, bakanavuga no ku ndangamuntu koranabuhanga. Ibyemezo by'inama rero bari bateranye kugira ngo cyane cyane bige ku kibazo cy'iyurira ry'ibiciro biri kwiyongera umunsi ku munsi, ariko mu Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko mu ngengo y'imari ya leta itigeze igabanuka, avuga yuko ubukungu bw'igihugu buri ku rwego rwiza cyane, ariko yongeye kuvuga ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro cyane cyane ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu na esasi. Bivuze ngo ibi n'ibyurira n'ingendo zizahita zurira. Rero ni muri bimwe bihangayikishije isi yose. Iki kibazo ntabwo kiri mu Rwanda gusa kubera intambara iri kubera muri Iran ndetse na Isirayeli. Hari imipaka n'imwe yagiye ifungwa icamo bino bicuruzwa by'ibikomoka kuri peteroli, ugasanga rero ibiciro biruriye binyujijwe ahantu kure bitakakwiye kuba biri guca. Bivuze ngo rero biri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Ubwo intambara hamwe ziba ziri kuba, hari n'abandi baba bari kubyungukiramo. Bivuze ngo rero ibi ngibi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko izamuka ry'ibiciro bigiye kurira, ariko bitari bukabye. Baragerageza uko bashoboye kandi bakavaringa kino kibazo cy'ibikomoka kuri peteroli, mazutu ndetse na esase. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongera kuvuga ku kibazo cya mituweli, ndavuga ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyagiye kigaragara ubwo abaturage bagendaga barekana bavuga yuko amafaranga ya mituweli ari kuzamuka cyangwa ari kurizwa. Ese amafaranga ya mituweli impamvu ari kurira cyangwa impamvu yuriye ni iyihe? Ese ibikomoka kuri peteroli byaruriye n'imiti irurira na mituweli ubwisungane mu kwivuza bururira? Ese intambara iri kubera muri Iran ni iri gutuma bino byose biba, ibiciro bikurira ahantu hose kugera naho ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante yurira? Perezida w'u Rwanda rero ibi ngibi yabivuzeho. Byagenze gute kugira ngo abivugeho? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabonye ikibazo cy'abaturage bagenda bavuga yuko amafaranga ya mituweli yuriye, kandi koko nawe abirebye abona ko n'ibyiciro byagiye bihinduka. Asaba abayobozi guhindura bino bibazo cyangwa amakosa bakoze kuyahindura, abantu kubakora mu byiciro bari barimo bakabazamura, ahubwo abantu ntibabasubize mu byiciro bari barimo, kandi babikore vuba na bwangu kugira ngo umutekano w'abaturage cyangwa ubuzima bw'abaturage butajya mu kangaratete kubera ko babuze uburyo bivuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko akunda abaturage be cyane, kandi koko ajya anabigaragaza. Icyo cyavuye avuga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga, avuga no kuri indangamuntu koranabuhanga igiye gusohoka ikaza muri sosiyete nyarwanda. Buri muntu wese akaba afite indangamuntu koranabuhanga. Iyi ndangamuntu ntabwo itakara. Indangamuntu ushaka wagenda na rikidi. Indangamuntu byose bizaba bikubiyemo ibijyanye no kwivuza, kwa kundi ujya kwa muganga ugatanga indangamuntu bakakuvura, nabyo rero uzagenda werekana indangamuntu koranabuhanga bakuvura. Ibi ni ibyavugiwe mu nama y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri n'ibindi bitandukanye n'ibijyanye no kwibuka. Murabizi ko mu kwezi kwa kane aribwo twibuka. Rero ibi nabyo byavugiwe mu nama. Bivuze ngo byose ndaje mbibasobanurire akantu ku kandi, nta na kamwe nsimbutse. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Reka dutangire gutya rero, ariko reka mbanze mbaragize Imana. Imana ibandirire, Imana ibamera umugisha, Imana ibandebere icyoroshye bitewe n'ukuntu mwasapotinze nkaba ngize kwa runo rwego. Ngayo nguko rero, reka no kwizinga mu magambo ntangire gutya. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro mu biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida w'u Rwanda akaba umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda ubwo yavuze ko ingengo y'imari itigeze igabanuka, ariko kugeza amagingo aya ngaya ikibazo gihangayikishije isi yose ni intambara iri muri Iran ndetse na Isirayeli, bitewe n'ibivayo biza mu bihugu bigiye bitandukanye. Perezida w'u Rwanda rero avuga ko iki kibazo atari icy'u Rwanda gusa, ahubwo ibihugu byinshi bihangayikishijwe n'ino mirwano. Koko ibicuruzwa byinshi, ibiribwa byinshi byaturukaga hano, bivuze ngo byariyongereye kugera ku rwego rwo hejuru, ariko mu Rwanda bari batarongera ibiciro
ko perezida w'u Rwanda yavuze ko ibiciro bitari bwigere bizamuka, ariko uretse ko ibikomoka kuri peteroli byo biri buze kuzamukaho amafaranga make pana uno munsi bizazamuka Mata 2026 nibwo ibiciro bizatangira kuzamuka. Bivuze ngo mu kanya ndaje mbakorere itangazo rya rura nibwo muri bumenye ibiciro bizahinduka gute, ese bizagenda gute. Iryo tangazo rya rura rero ngiye kurikora mu kanya ritugezeho none ahangaha. Gakuru perezida w'u Rwanda avuga yuko ibiciro bidakwiye kurira gutyo. Yongera avuga ku kibazo cy'ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Yasabye abayobozi gukemura kino kibazo abaturage ntibizongeye kubabangamira ihinduka